Nongwat RTI bapau jang kejelau ba disparsing rani minta kasih kat sautere uluber aja apulai ulai tu bakat kumbalamang ban ai san pho hajar tingkai gilong yeng ki bangat ha jingsha lingsha ba klam covid kat kendai nere kidang don kilong yeng ki bapat yo yakane kapisa haba krens kira pathai kubor ba disparsing ulong ba ling ba ka RTI ka revenue disaster management ka ada bansiu hadu rio klur rio lak tingka sekite hilanot ki bangat ha klam covid minta sniru wan ini ban sampai ba alo ini ka at ai pot mentas ni di lightly ki mat ki bangan kan kapan kong halo itu ka kesan pro hajar nam ta gitu ki banyak tentang covid ka ba ar gede ka habede bukan hu untai ka jindon di pos untai nang ta baki jong ISM ka bukan si yang tipo atau mismet berbalai ka gede halo gede ka kas agensi abadi beniki kas BPL kaba free connection te na ko ngan poi es kene ka variable covid abadi tu diberi ke bayap te kuma penken mau pi kene ka RTI bangala file slam te ngana yo report na ne banai ba ar nyo tarik feb arja fulai te kene ko muskan mau pi ba gani direction yang Supreme Court haga laipoteri benai bendri arja arhui ba nagda Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibri ki na sambajar ya gibahayeng jong kitu gi bayap now covid te bedi begani ka jimpan dengan ya kani ka RTI te nakalang ni ka disaster management ka government of Meghalaya ka inform yang ka ongba ya gini ki san hoja ladem aisha baro kitu gibriu giba yap now covid te ka total ka balai ka baro kitu gibayap ka poi hadun riu klur riu funriu la te na siya tu ya pi ba kidon ki complain yang abun ba rigong ba kemyo itu pesan hoja te gitu ki complain ya karpat ba ling ba kani ka president ba ka aim ta singi so ba ai inform yang marikot sla ki kerteng jong no ya baro ki ba pi ki ba yeng jong pi baro khoi ki don ba kalis ban nga te kino ki bomyo ai gane san thoja la karpat e pi ba pin pentip sanga ba le ya ka ei ga ba don kam mar babun nga yo complain ka ta kan de ba ka san thoja tingka dia kentu lembaga ni ka first statement ke bang aim tarasni babaro gitu ki bomyo subha pentip sanga lane pila ban lei direct ha ka ni ka revenue disaster management department of government of Meghalaya pilih pan ya ka hok jong phi namta tu ki bhai yang jong phi ke baya alor ni jing don ni bu covid 19 tikane ka ni ban kong ke bang a sepi ba ki pai ba pin ya sha na ka pe ke ni gandar revenue disaster management department government of Meghalaya kadungot ki pentip ba don ba ki khat na jupang katu ka jingklat ka don hakawai ka list ka bangala pani tu sian insya hakawai ka list ba buan ma kut sa wajar tengka ka ba jirok te katu ngatrai na katu ka bangai mensiwa klik ye katu ka bangai pra tuntren mensiwa nai pilati baro ka nongut ki bayam hang tu ngala ban ka kulit katno ki ka pisahan katno ka nongut ki don ki bayam barsan hoja na total tu rami jingkhen nen riu kulur driu lak ti ususi ka pun ne ngalo swan ai ne kalong ba ngayo ka sakhi ka ba gidon ki bompat yo ina sa santo ja kadungot kita ki bompat yo apa bun entah long bun ka jing tip jong adon ka sipomut ye ka ba haru mentang ba ngayo jing tip te ka bun de ki tang na ka ba ai pres mengam ta trai bun ki sa kontak ya abede ba ne ka long ki pen pau kum no ki ba kami yo ye yo hadian ki claim ki hadian maklari claim ki ai daw ne untai so ki jing ai daw office ta ka delivery system hone pasti jongi de kalong ba jabo ba beting tai ki ai kita ki daw ki ai ta kita gelong ba na ka daw ka department ka pat transfer ki sas po ka kaw ne untai yo ti ngam tip ya ka no kum de ala ka ne ka ba ngayo minta dengan sabut dia lembaga complain dia bagi pada complain sangat masalah yang berkam